Hadirin ka jing aipor jang ka hito ya ka company Jio ban pinbiang ya ka network kalakon. Hene ka singi ka artarik ujamang arhajar arpuar ka Neutrap Integrated Territorial Organization Jantia Hills kala shim ya ka rai ban lit khang shisendan ya ka office trikam jang ka company Jio ka badan hajawai. Kani ka jing lit khang kredap ya kani ka office trikam kalong hadirin ka jing ujor na kipat ba halor ka jing thut pelat ka network Jio habaro ki jaka karilum Jantia. Nakalian kahito Jantia Hills kalarai ban naduk lasyai kasngi lai trek ujemang arhajar arpuar kan hiar banit khang no ikitawa ki badan hapo karilum Jantia tat hadu banda penbiang ya kajing syakri ya kipat ba ya kani kajinit khang lai alam da presiden kaseng umaloya senwar bad u organizing secretary uba yumiki pasa ha kajing kran bad umaloya senwar ulaong bagani kajinit khang ki office trekam kan long ban khang dodru ya baro kitawa wat yaki badang shna thamai ru pemjo haden udah kut kejing aipor yang ni ya Jio company u pembiang go ya network ke hapo lesni katkam kejing chip yang ni kam kesen yo katkang mi kejing sni di ke network ro agwi dari lom Jantia yo dang duna go ombe mukhin snap ki ye jing dua yang ni katkam te yang yang kesen ni kesni dua ni hapo Jio office di waburami yiki di nongkret yiki staff ro jong Jio office dong yiki untuk wala percaya yiki dan genu badaw yiki hindre nida wo company biye go pembiang yiki network ko pura apo grilom Jantia ro gawin tena galiang yung kaseng la dok mustep usdang yo is go week operation kata to ri khang sedon ni ro kitawar hakelen yung kabri hakelen yung grilom Jantia hawa kat wa gani ke company yu pujai ko wai asuran lene kejingkular ko paka ko pembiang ga network hawaro gari Jantia iwo pujai wa yi gani office bat yi network yang ki la tu dem chwa wat tu dang chna yak ni le la pen senge iki nadok mustep kesni sedang ni la pesenge woro kitowar ki mo yang gari Jantia woro ko bi